Kat nang jan kisi nak benta banjit thamai ki MDC Shakhasil Saturmas District Council ki HDC bat kumju Shaka Jain Jahil Saturmas District Council JHDC lingba collection ka banlong ka arpoi trik rompang arjar pusan ka jingya mare ki kertong na ki seng san hima bat ki kertong klemseng ha ki constituency ba pair ban pen sngo thu ikinong rem bat ban pan jingkersha na ki pai ba la ban ong ba ka dei ka ba klemseng he Hakano opaisi khat santarik rumpang arjar pusan lalaban sakhi bau kertong ka United Democratic Party UDP na mau konro ubakan sing lensiang ulalum ya ke jelang halensing hakaba lami ke jingkeno bau wameli ba menta ka mau konro ba bantai dor lingdo ula shet kelai pai ba dak ba leso NPP hadin bolo job ya election na ka PDF house nam arjar pulai ubakan sing habakren kumu kertong ulapan pai ktien halo ke jingken tho bau kenti seng na wei shawei da ka boong bau wat lau MLA bla job election bat sya pan mam smai hakmat ka pertheiru udang pet seng o de lori ko masmay ba hakmat ko bei wong bangantre berkira yang seklur joket pipi namar ba ngati apa pe ya ke pipi ngai bakalong kum ka maduriau bakalong ka becak dia benti alai abang ngala benti hai ni wadu di balik baka ke barang skur tang lai belai sinodo menta bisa lebih ba ta po lai belai amne itas das nemro sinodo menta kani lebih perkan menta bayang ba pi wai kinosong kani realin sing uang barang dia benci apa duriau ba nama lagi apa duriau baca clear ngala benci ini waduh ini berit gak bakal kita skul tang lai belai tang di belai lah keti seduriau berani tu beliau ibu kami ngangka bersyukur ibu dah ngangka bersyukur sekelah ibu dah uang kemana nama orang kuah bersetelah yang bebak orang kino kibrio pemilah keperti berpencor lagi coba setelah lagi orang kumban oyap yang lagi tementah benar-benar oyap besar bebak tanglai benar menurut oyap lagi kini berpikir saya bersutu bergidal cungi beri uang kemana uang borali botroi uang makapati LPP dari parti PAPU kapati LPP dari parti itu naduyong kapati LPP dari parti sudah lain dengan beda kata orang rai menobrak sekolah tu kakis batu apa PAPU menobrak sekolah tu kakis baik sudah lain kani kene babinay berperkat tu masuk silong bakini kecil kibri kiwan berpembi japi baki on ta kay pipi di kababa apa baki kada klelo bakay ka basliu nama ipi ngadalap kendu ya to saudara na botuloy antay posmit ulah kli yang ngasih no bos biyat kita ngao ngasih sejak lalibe minta pertelang tay Tawong ba? Tawong gini nga habis begini kan sima bos tawong nga aduh ka nata ngarang doon badukan oma begini dapat bos yang ngadam na aju nga kumno hi saudar hi badang na aju apa PDF ada kliap lama kumno pinna aju nga kumno pinna aju apa PDF ka pembeti ada kliap lama tawong yang na ba pai tawong kumno pin kumno pi dan bertang apa saloi berpiong apa liba ba seperti MPP di seperti nungtu seperti MPP di seperti PAPU seperti MPP di seperti kesenarangan kalau kumno pi mentah menobrak sekul di tu kes PAPU kes nungtu kes nung eksin menobrak sekul di tu menobrak kutu kes tu bos kata di tang kampung bi election dan nang rati ilakai tang kamtoro ni nang ilakai man ilakai sino po election. Pero yung mga uyong
Pidang kan orang babriu badai kan saudara juga senang terloi senang bah. Long pisin kabu ya pai ba belui ya kadang katai mau kudu dak basile kai kabut kudu jengki. Oh pidai benda perkan ba. Hakapor balik kro bisi ya malak lu ujian belum jiru sampai pada malak jilang pion benar. To ko prolog pertan ko yin ko sem. To dak mau bakabut jengki kadai kabut bakorder. Kalau bide benar sumar berdekai bersutu ya kabur ke tepi. Kumno mentah pakai pemban bagade terjila kai. Kini iki bide bikin mau kunong sang sedong bai. Jom ni kedong ketai bakam tabe to kare langsing. Dengan kuah bendong sa iwe namta kesikren itu kinditit meniai badar sudah mi nang ni. Bikin mau ngan pelukor ngam kuah bersimi kupur. Dengan akan mau yang tinggal di apa berbagai bahasa dari bocor saya ongkom no. Nanti pirang ibe sosial media ro. Ini itu beliau yang ongkom no misal bayi dan berdukan dengan tri badang ira dan pipi ongkom no. Yang perstuan yang sekian orang itu bapak kurundayar. Yang perstuan yang sekian apa rodoi. Teman-teman no sekian apa teman ini minta don rodoi cuma apa? Berikan nabi, meswai berpenbi yang bagai pipi kadai kubungong, bahkan juru itu sudah ada pojok syaro. Hamalai lo iya sedih senang ira ada laptop ini, balaga coba bodokan bodai NPP, undai kan don ketingkang ini mani. Itu sudah ada pojok syaro bang, ira ada laptop yang bang, tetapi pencoba yang bodokan undai boleh dengan NPP. Dan kecobdukan kami meniru baru belok Kristen sudah ni. Dan kita bersejarah bidang kami meni. Regi tangga kampen cuma pembit cok itu. Ngawan yang ni bersihkan bayi ke maki kita dapat orang dia berketok. Dia nak kata-kata upi kalau sedang wadam siap pembit yang mentah. Bang mentah ke orang kumno. Ngasuhnya benda bagi orang bang. Mensir hawajar pelai maki ke orang nukum. Simba yang bisa nabdukan beri pisah pipi pisah tu sampai ke pun dah mati. Ngaruh mentang orang bersihkan yang kecil kecil. Simba yang bisa jokorik na NPP tabah kabum. Nama bagi yang bersihkan mengajar pelai ngas bersihkan yang tamaki bahkan ngas bersihkan mereka yang kaya bagi lebih lupa. Nama bagi orang bagi NPP kiri kumulong dan berbeda berkat mata. Dengan hawalilah nak kita kalung. Ialah mengimlong lelaki berkelong. Tidak bersuatu mentah kakam pembit politik cemki. Hana ke ani. Dalam uwe temlong kebelai mga belong sudah dan debi. Kata kini kalau kuah bendong ipi. Bahak arfu terik tidak benar berkat bau. Ngawar yang diam dia dengan sekutu banyak kiri. Ngapen scam. Ngapen sonorim. Ya keik bawa maki. Bawa pi berbah tidak benar. Ya kebaki maki hingga kular. Hawa acara pulai. Baki ombak. Wanon tem yang kepotong pihak NPP simpai yang bisa nabdukan tem yang kepotong pihak bumati entah kalau NPP simpai kepotong bisa NPP tem kabum kenapa berkir gitu pengen bakal saya kaya ni mana baca bakal kata kaya higi aku tu kepor bagai dia nak kongres hawarjar sabtunda arjar tunai nang tangga yele nak NPP yang sudah arjar aflai kipai pak kiklem penjom pat kiklem pediat ho pan mentah kekenti agak sembol jom kabom penyet ho no bang an skem no ang ni bat penjob no bat hadin ba pila penjob yana lada nga persen pila ban kenokeng bagade uro kai klem penjob kumno pin keno wat wa mele ba da penjob uga da smaya khmat uble uga persen ngamen no smaya nga koki nong sok sunong bayi ban keno iki wei ketin ko wan mlin ban keno ukti ko wei yo sau teli kadung syada de jenjar pat ban sai ye thoro yang agade ke konstituensi manobong 40% itu manta baru kalau ye persen sudah wat hadin bekila job ko ngalai bimpat penjob yang kababon ngadon ko benterwai di usam larang bang ia ketiga kamu temudur matikan usam lah udang samlah
ukli samla ye gawe haba kamtre umban se ban kali pad hawe dap na we haba kamtre uhap kali hawe na kala daptre kikur ki kha ki kini ki kong ki tektin lese ban panya tho no bat hagas ki we tho declare bakini gila dei sikurim kawe kado kawe kesam ngaru hagani kapor nasngaw banong yapi penjob yang hagas sembol jogabom bat laga jia bang apet laga degasan hadir da pila penjob sim yang bat wat nombor chu yang lanu ru da ompat pisa da bot himata siapa pai to bapai yang ketisang ba ketisang ba nantong independen nanta kongres nanta PDF nanta apa siya na kata-kata wat jumlin ban penyi kiwe hag election ke baladem kemelakren nganang keren jerong ni kata subjek na persan bandungin ang topi kersan no yang badu yang na sembol jang kekot ke NPP ya ong hoy ino piba do namal kinong persusu sini ki ong bawat dia kini kekot kesirun pelakot karo ki jalan bakla sa kataro bandai kan kata kumalong na kisah khang yeng bane kisah le unta ko ni syarkai dan naman kata kadaw nasoban ko tuye phi kan ni election mata wat sha jalan bakla shu dan naman kata kadaw ang ikomrit bane basim ko bisa thep sa ko miyom ndir ba ang kata ang hi hagas na marjar pula sim naga NPP thep shu mambati nga par ko bang to visim naga ni mata thep bajang sa ko bom gen suk na kata naman nganden longtang ba pintit ken ba gabamot ka long kandai ba isi lane ba gajin hikai ka ba bakla kandai naman nagaju ka long yin ki kandai ru ka mi phi ban ai ga kam sinsal ka kata namar house nam ar hajar khat lai long MLA padu ar hajar khat saw ile iba pai na kongres MLA bi jungi balong manta iyong kuno wan ayu padu riming bong sim akali kesuki uwe brio dani keju kalau iya tu pat ba tu perskem si sapi u ai no iwa pai na ko kongres to ko por pikan ma wat klet ye kejing si sa nanta ijapat kan hawa arajar khatra kumbameli istang pan penyeng tei kurim lejong bat habai penyeng i kurim lejong penpesan pat ye kan lejong mga bat kayong jungangin sikri yapi upayta sengap long dele ki waiting nga bat mangangin sikri kayong jungam siya dele hipat mga bat mangangin sikri kayong mga bat mapingin sikri upayta long he naman kata daw nadus nem ar hajar khat saw hadus nem ar hajar khat khandai ki payta juga maupun ro konstituensi ki rai persan kata galong ngimdei ban island nagaju koloni dengan tentu hak ning sem arajar apusan ha ka arway terik bentaw banai let nagayeng jong pimi tan ko way gachimut pamanta ka kanti uni wadu kamsing lungong silungong khai shikai wan sini ai no ke tok kali ye gabam long MDC uru nagane kathain la jong rai ta kata kalabiang yaw long samsnong ban mi ban itu daskim kentai kano daskim senrang kano lada ai bet pihaju kalong yeng long kuba pipun yaw pat naki atli kiranap lum nagawai kan ranap lum kabiki om kademil bat kawai pat ki om na kathe kami i ke bom elareng di de ne ga atli pelang haga ne ga we gatap baro atli ki ne ga lum oi hau ju tam ndala ple da por bandi sem suk su kano ka nami kano kana demau sem suk su na bang na blak ke tementar la di ai phe ga ju long yeng daskim MNA laga jong pimitu taskim MDC laga jong pimitu namar balai badai haju habadai haju kabumut unong sunong udu nong tetang su iPad bianga ye gade MDC yang kerpat itu haga jaka bapilej ban kendu UMNE pilaban aplan ubajrong na
Nreda pi penjob jena wood in court but in iram namari ting yo pi mare but sasi ying MDC namar ka aku pra hab yakun ladam lepa kalong ka bae Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya